Was muss man an den Reifen überprüfen؟ شو لازم الواحد يفحص بدواليب السيارة؟ هذا السؤال لازم تجاوب عليه بالألماني قبل ما تطلع بالسيارة وتبلش فحص السواقة العملي. فبهذا الفيديو رح تلاقي الجواب المفيد والمختصر. جوابك ببلش بالشكل التالي: Es sind 4 Punkte zu überprüfen. يعني هنالك 4 نقاط يجب فحصها. أول نقطة هي دي Mindestprofiltiefe، يعني الحد الأدنى لعمق خطوط إطارات السيارة. جوابك بيكون بالشكل التالي: Die Mindestprofiltiefe muss bei 1,6 mm sein. Diese kann man mit einem Profiltiefenmesser oder mit einem Euro überprüfen. يعني الحد الأدنى لعمق خطوط إطارات السيارة لازم يكون أقل شيء 1.6 ملم، وهذا الشيء بيقدر الواحد يفحصه بمقياس عمق الخطوط أو بعملة اليورو. تاني نقطة هي der Reifenluftdruck، يعني ضغط الهواء تبع إطارات السيارة. الجواب بيكون بالشكل التالي: Der empfohlene Luftdruck steht meistens auf einem Aufkleber an der Seite des Fahrers, an der Tür oder in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges. يعني ضغط الهواء المنصوح فيه موجود غالبا على لاصقة موجودة على طرف السائق على الباب، أو بتلاقيها بالكتالوج الخاص تبع السيارة. ثالث نقطة هي äußerliche Schäden، يعني أضرار خارجية. بتحكيها بالطريقة التالية: Man muss überprüfen, ob äußerliche Schäden vorhanden sind. Beispielsweise Beulen, Nägeln oder Schnitte. يعني لازم الواحد يفحص إذا كان في أضرار خارجية بالإطار مثل انتفاخات أو بسامير معلقة أو قطوع أو شقوق. النقطة رقم 4: Arten von Reifen، يعني أنواع الإطارات. الجواب بيكون بالشكل التالي: Es gibt 3 Arten von Reifen: Sommerreifen, Winterreifen und Kombireifen. Diese muss man zu der richtigen Jahreszeit wechseln. يعني في 3 أنواع من الإطارات: إطارات شتوية، إطارات صيفية، وإطارات مزيجة صيف وشتاء، ولازم الواحد يبدلها حسب فصل السنة.